Igicamunsi cyiza kuri wowe ukurikiye B+ TV Rwanda, twizeye ko ukomeje kugubwa neza cyane, ko wakomeje kuryoherwa na gahunda ndetse n'ibiganiro B+ TV Rwanda iri kukugezaho. Nanjye ndi Kigeli Patrick, tuje mu mwanya wa sports update, makuru agezweho muri siporo kuri iyi saha. Duhere muri APR Football Club, bamaze kugera Tanzania bahaguruka i Kigali, aho bagiye mu mukino ya Simba Day, mu birori bya Simba Day 2024 bitegurwa n'ikipe ya Simba Sports Club mu gihugu cya Tanzania. Bakaba bazakina ku munsi wo kuwa gatandatu saa 12 nibwo biteganyijwe ko umukino uzaba saa 12 i Kigali. APR Football Club izaba ikina na Simba Sports Club, hamurikwa abakinnyi bashya ba Simba, imyenda mishya Simba izakoresha umwaka utaha, ndetse n'izindi gahunda zose zifite aho zuri no gutamika ikipe abafana. Byose ni kuri uyu wa gatandatu. Ikipe yose abakinnyi bahagurutse cyose bajyanye n'ikipe uretse abakinnyi bane, aribo Apam Asongwe Bemol, aribo Pichu Nshimiyimana Ismail ndetse na Ruhamyanyiko Yiva. Kongeraho na Kwitonda Ale Baka ntago bajyanye n'ikipe ya APR mu gihugu cya Tanzania, ariko abandi bose bagiye. Umutoza Darikonovic akaba azagerageza abangaba ngarebe ko hari icyo bamufasha mu mukino w'ikipe ya Simba Sport Club. Amatike yamaze gushira ku isoko, abafana ba APR bo bagezeyo kare bigurira n'ubundi n'amatike yo kwinjira kuri stade. Ni na bamwe mu bakiriye APR mu gihugu cya Tanzania. Kategeze turebe icyo APR izakura muri uyu mukino w'umunsi wahariwe Simba Sport Club Simba Day 2024. Tunye muri Rayon Sport nari gutegura ibirori nk'ibyo. Rayon Sport Day cyangwa se umunsi w'igikundiro na 24 nafite akarusho ko ikipe izatsinda hagati ya Rayon Sport yawuteguye ndetse na Azam yatumiwe, izahabwa igikombe cyiswe Top Life Cup 2024. Muri urwo rwego rero delegation ya Azam Football Club yamaze kugera mu Rwanda, ngaba abakinnyi ba Stefan Azizki babangala bose bamaze kugera muri Kigali, bakaba banacumbitse kuri Hotel T2000 hano mu mujyi wa Kigali. Baritegura umukino rero uri kuri iyi itariki ya gatatu z'ukwezi kwa 2024, ni kuwa gatandatu ejo. Era ku saa 5 amarembo azafunguye ya Petit ya Stade Kigali Pele Stadium, aho rero bazaba mu byukuri bareba buri kimwe cyose gifite ugiye no kuryohereza bareyo bafungura umwaka wabo w'imikino muri rusange. Ubu nukureba uko ekipe yaguze yiyubatse, abakinnyi yaguze bimeze bite, abo yongeyemo abanyamahanga se bo baratanga icyizere, umutoza ubuyobozi bufite ngamba ki, byose bizatangarizwa muri uyu munsi w'igikundiro nk'uko biba biteguwe muri Rayon Sport. Byamaze rero no gutangazwa abazayobora uyu munsi w'igikundiro cyangwa se MCs of the day, akaba ari Mugenzi Faustinho, hakaba Wasiri ndetse na Ngabo Robin usanzwe ari n'umuvugizi w'ikipe. Akarere rero bari kuri pano nk'abayamusi bazakora ku munsi w'igikundiro. Tuve muri Rayon Sport tunywe mu transfer menshi ari kugenda avugwa hano mu Rwanda. Etincelle iri yubatse muri iki gicamunsi kuko yongeyemo barutayizamu babiri, mwita Ismaila Moro yakiniraga Police Football Club ndetse n'uwitwa Mukogotya Robert wakiniraga Sunrise, nawe akaba ari umukinnyi mushya ikipe ya Etincelle yongereyemo. Bose akamaze guhabwa amasezerano rero y'imyaka 2 bakinira ikipe y'umurengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Gorilla Football Club nayo yabyitwemo neza uyu munsi kuko yasinyishije Mediateur wakiniraga ikipe ya AS Kigali, na wundi ni Nishimwe Blaise, musore w'ikipe y'igihugu Rwanda, umwe mu basore bafite impano ariko bitagenze cyane neza cyane mu minsi yashize. Akaba rero Nishimwe Blaise ubu tuvugana ari umukinnyi mushya w'ikipe ya Gorilla Football Club ku masezerano y'umwaka umwe yahawe, ndetse ukaba ushobora kuzongerwa nyuma nk'uko amakuru dukura muri Gorilla Football Club abivuga. Rero Blaise wanyuze mu makipe arimo Rayon Sport, akaba aje muri Gorilla nyuma yo kuva muri AS Kigali, aho yari yajemo
nabwo amaze iminsi nta kipe afite bigaragara ko asa nk'unashaka kureka umupira. Umuhungu wa Mateso rero akaba amaze gusinya amasezerano mashya mu ikipe ya Gorilla Football Club. Tugiye muri volleyball, amakipe y'igihugu y'u Rwanda arekeza mu gihugu cya Uganda mu mikino ya NSFF KVC International, akaba ari imikino izabera Rugogo Indoor Stadium, aho rero amakipe ivuga arimo Uganda, Kenya, u Rwanda, Tanzania, Burundi ndetse na South Sudan azahatana muri iri rushanwa ritegurwa na KVB cyangwa se Kampala Amateur Volleyball Club. Akaba rero ari irushanwa ngarukamwaka rizabera mu gihugu cya Uganda. Tunyure ku mugabane wa Afurika, amakuru menshi ari kugenda havugwa. Simba Sport Club izakina na APR Football ku munsi w'ejo, yamaze kwibikaho umuzamu mushya mwita Musa Kamara, akaba akomoka mu gihugu cya Mali. Bamaze rero kumwongeramo ngafatanye n'abandi bagenzi be gushakisha uburyo ki Simba Sport Club mwaka utaha imikino izitwara neza ikaba yasokera Tanzania mu mikino ya Total CAF Champions League, by'umwihariko ariko gutwara igikombe cya shampiyona. Hanyuma mu makuru avugwa ku mugabane w'Uburayi, tunyure muri Manchester United. Abasore uko ari babiri mu babona babita Nuzair Mazraoui ndetse na Mathis de Ligt. Manchester United yashaka kwagurira rimwe, yatanze bid ya miliyoni 70 kuri bose, ariko Bayern yazicurika bayati ni makeya, bayongere barebe ko bafatanya kongera ku mafaranga kugira ngo arebe buryo kibabagura. Ngo rero Manchester United yatewe cyase amafaranga yawe yatewe utwatsi, irateganya kuyongera ikayuza 80 ikabatwarira rimwe, yaba Mazraoui kuri 3 ndetse na Mathis de Ligt mu mutima wa bamyugariro. Ariko nubwo byanzwe kuri aba basore uko ari babiri, nuko igihari ari uko Manchester United yamaze kumvikana nabo ku mishahara ndetse n'amasezerano bazasinyira iyi equipe. Paris Saint-Germain yamaze gutanga ubusabe cyangwa se yafungura amarembo kuganira na Man City kuri umusore w'umunyargentine na wundi ni Julian Alvarez, akaba buze kwinjira rero muri Paris Saint-Germain avuye muri Man City, kuko Man City yerutse no gutangaza ko imushyize ku gaciro ka miliyoni 70 nyirizina nk'amafaranga gaciro cyangwa se nk'agaciro k'uyu mukinnyi Julian Alvarez. Ancelotti amaze gutangaza ko nta yindi gahunda ihari, aramutse ari gutanga Ballon d'Or yayihereza Vinicius. Ancelotti rero ni mu kiganiro Carlo Ancelotti ni mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Sky, aho rero bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mikino ya pre-season, bamaje kubigendanye no kuba yatanga Ballon cyangwa nde ukwiye Ballon yavuze ati Vini niwe ushobora kuyitwara cyangwa se wahabwa amahirwe kuba yayitwara muri rusange, aho uretse kuba ari umukinnyi muto uri talented, yanagize umwaka mwiza w'imikino, by'umwihariko banatwaye mu Champions League n'igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Espagne. Bamwita Füllkrug, ni rutayizamu w'ikipe y'igihugu y'Abadage, amaze kujya mu gihugu cy'Ubwongereza, aha amasezerano y'imyaka 3 muri West Ham, aho rero agiye kwikinira muri uyu mwaka w'imikino ugiye kuza kugeza na 27 ku banyesezerano yahawe. Reka rero dusubikiranga bivugwa muri siporo muri aka kanya, dusubire mu isaha iri imbere ku makuru aza kuba agezwe muri ako kanya. Ngende Kigeli Patrick tubararikira ikiganiro ku buryo burambuye ku isaha 2 kugera saa 4 z'ijoro, aho muza kuba muri kumwe n'ubundi nanjye ndetse n'abatumirwa benshi tuza kuganira kuri APR, kuri Rayon Sport ndetse n'andi makuru menshi ari kuza avugwa muri iyi minsi yabaye. Makuru ari kuvugwa muri uyu munsi ndetse nateganyijwe muri weekend by'umwihariko Rayon Sport Day tuza kuza kwitsa. Dusubire mu isaha rero ikurikiye, makuru araza kubagezwa muri ako kanya, tubarekera n'ibindi biganiro birimo The Play saa 10:30 n'amakuru ku isaha y'isa moya. Nge rero turasubira mu kanya ku makuru y'imikino aza kubagezweho. Komeze kurogerwa na gahunda ndetse na programme yose n'ibiganiro B+ TV Rwanda ikomeje kubageraho.